thir dikhi ala thazel don ziak tu sangte Ronald Johanna thon khat bung ni chang som panga tanga som pasari khovel hi mangai suula khovela thil omte po hi mangai hek su mi tu po in khovel hi a mangai chuan pa mangai na ama a om lo khovela thil om zong zong ti sa chak na te mit chak na te dam chung ro puina lem te hi pa a chuak ani lova khovela chuak ani jok si a khovel hi achak na te chopin a boral mek ani pathian du zong ti tu ero chu kum khua in a om rengang mitam tak chu tun dam chung thil tu ringot mai boi puin kan ril ru hi akhata thi nulam thil te hi kan ngai tha fo thin ani hi boi pui tur dik jok hi kan boi pui lo ani chuan khovela po hian kan tluang tak tak ngai chuang mi lo tluang viau angin lang maila thamuan na tak kan nei thei chuang mi lo ani thin hi nuna hian kim lo hi aom tat reng thin lalpa a in nga ero thamuang taka om theina ani keima ni hrim hi lal I suwa thi sena leito pathian ta kan ni hi kanin relo fo thin ama kha chuan sual boy te lo ni in sualin kan oma thi ma bak vek kan lo ni thin ani kha ma se Krista a chuan thil siam thar pathian fa a vuwa kan lo ni vek to a van ro lua tu tura din thar vek kan lo ni to ani ma se kan rin lo na le riat lo na awang hian sualin kan la om reng thin ani si a kan riat lo na le rin lo na hian chatuan thi na min la thlen mai don ani khovel thil ral le mai tura in nga ai chuan pathian hne na omila ama fa pa ngei po zu alova mi zong zong aya pe phal tu hian kan mo engkim a revekin thil dang zong zong hi chu atan min pek hi har lo le zual hle si a ma se rin lo na awang le khovel thak hlel na awang hian kan phatsan le mai thin kan mamo chan na hi Krista Isua a om vekin ama ring tu te chu chatuanin kan nung ve don ani si a tun kan dam chung rei lo te chau hi I thlir lowang u thil tha chu kan du vekani ma se sual buma omin ma ni ma sial taka khovel lama kan man hlel viau ngot mai jok chuan chatuan thi na a nu lu kan la ni ngei don hun tha kan nei lai ngei hian nun na a kan lu thei nan le leya po thamuang taka kan om theina kan lalpa Krista lam I hoi thuayang u chuti lo zongin kan sual awangin kan thingei don sia sual hi crossa lal I suwa thi na le thole na mang khan ngam alo ni to a ama a chuan ngam tua ruat kan lo ni to bokani ne tu ni si hi ne a kan la om fo chuan thiam lo kan changang ma se Krista a ne na chang thin apiang te khovel hip na a tluve zung zung ngai lo te chuan nun na an changang Krista Isua a omin khovel thil te hian intibol lo le to lovang u be seina in kan ma chatuan kol lo eng tur hi I thlir tlat zokang u sual awang hian kan tuara kan ma thlir hi ala thim em zui ani hi lalpa arin na ngata ama ming awanga kan tor hian ro puina na satak min la siam sak don ani si a
kan dam chung rei lo te atan chawa be seina nei tur hian Krista a siam tharin kan omlo he leya po be seina thar kan nei theina le hun lo la om tura po be seina ro pui tak kan nei theina hi kan lalpa Krista Isua a om vek ani chuan tur du chuan lalpa chuan hi a thaber mai Korinthon ni bungli chang som paru ka tanga som pariat chumi awangin kan dol lova kan pon lam mi hring hi lo ong rop tel tel ma sela kan chung lam mi hring chu ni tin siam thar zelin a om zok ani kan hre om nep tak tun mit khap kar chung chawa om tur hian ro puina na satak chatuana tan min siam sak nasatul tul ani thil mu thei te hi en lovin thil mu thei lo te chu kan en jok si a thil mu thei te hi rei lo te atan ani a thil mu thei lo te ro chu chatuana tan ani si a lalpan mal som che uro se